Egunon, ongi etorri, eta lehenik eta behin barkamen askatu, euskeraz hitzen dudalako eta frantsesez hitz egiten ez dudalako, bai, gero frantsesez hitzen dute beraiek, baina nik euskaraz mintzatuko naiz, bai. Hemen gaude, gaur Anglet Biarritzen jokatuko den txapelketa edo torneo baten aurkezpenean, bai. Anglet Biarritz klubaren eskutik eta bidasoak antolatuta, abuztuaren 14 eta 15 jokatuko den torneo internazional baten aurkezpenean gaude. Bai, txapelketa hau edo torneo hau dator bat gure lurraldea gara proiektuarekin, bazkide asko dauzkagu eta ikusle asko etortzen dira hartalekura aste bukaeraro edo Europa daukagun partidoetan asteetan, eta gero eta jende gehiago dago. Eta gure lurraldea gara proiektu hartan, txapelketa hau antolatzen dugu, ja lehen urtean antolatu nahi izan genuen, eta beste torneo batekin, beste txapelketa batekin datak solapatu zialako ezin izan genuen egin, baina aurten lortu dugu eta guretzat aurrera pauso polit bada. Bai? Txapelketa abuztuaren 14 eta 15 jokatuko dira, bertan Limos, Nim eta Billar taldeak egongo dira, beraz txapelketa polit eta potente izango da. Finalerdiak Bidaso eta Billarren aurkakoa eta batetik eta Limos eta Nimen arteko izango dira ostiralean, eta 3. eta 4. postua eta finalak larun batean. Bai? Beraz, guretzat berri oso pozgarria, benetan influentzia garen lurralde batean parte hartzea eta harremanak edukitzea bai Biarritz Angletekin, eta guretzat oso garrantzitsua da. Eta txapelketa lehenengoa izango da, saiatuko gara aliketa politen ateratzea eta aliketa ederren, baina ziur gaude lehenengo edizio bat izango dela urte askotakoa, eta poliki azten joatea eta txapelketak ere bere indar hartzea eta protagonismo hartzea. Bai? Bonjour à tous, donc merci déjà d'avoir pensé à nous pour cet événement. Donc, nous sommes partenaires et ravis de vous accueillir pour cette présentation. C'est l'occasion pour la population angloise et la côte basque, terre de rugby essentiellement, d'accueillir le plus haut niveau français et surtout espagnol du hand. Donc ça va mettre un gros éclairage sur cette activité. Le club d'Anglet est l'un des principaux en termes de licenciés, et notamment en sport collectif féminin. Et on espère que cet événement va attirer les regards sur le club et sur le handball en général. Donc merci encore d'avoir pensé à nous et au club d'Anglet pour cet événement. Bonjour, je suis Fernand Christophe, coprésident du club d'Anglet Biarritz. Je suis très content que Gurutse et l'équipe le club d'Irun nous a fait appel à nous. Je leur remercie. On va essayer d'être dans cette attente un beau support pour ces 4 clubs qui viendront. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? J'espère que ce sera un très joli tournoi avec de belles équipes. La côte basque aussi, comme dit M. Etcheparobord, se prête aussi, comme c'est sur une terre de rugby. Voilà. Gurutze berriz Ipar Euskal Herrira gerturatzen da Bidasoa. Historikoki ere bai, ikusi dugu Senperen, ikusi dugu Baionan, ikusi dugu Paueko inguruan, baina gerturatzen zarete berriz Euskal Herrira, kasu honetan Iparraldera, ze balorazioa egiten duzu gertatik? Gure aldetik balorazio oso positiboa izango da beti, ze guretzat lurralde natural bat da guretzat, gure bazkide eta zalen artean asko datoz Irunera, eta gero ere Akitania Berriko talde askorekin harreman handia dauzkagu, ez? Kolaborazioak egiten ditugu, hasiera batean hasi zen Bidasoa Ixuria proiektuarekin, bai Hendaiarekin, bai Urruñarekin lanean, gero hori ere zabaltzen joan da Lurraldea Gara proiektuarekin beste klub ezberdinekin, eta guretzat benetan eroso sentitzen gara, iparraldea pasatzen gara bakoitzean, ez? Azkenean euskal kultura berdina daukagu, gauza askotan oso berdin sentitzen dugu, eta harremanak egia esan oso errazak dira gure artean, ez? Eta
pauso bada, ez, lehen urtean Lurraldea Gara proiektuakin teknifikazioak iparraldean ere egin genituen, Akitania berrian, eta pues, oraintxe bertan txapelketa hau hemen jokatzeak guretzat ere berri pozgarri bada eta aurrera pauso garrantzitsu bat. Una valoración en castellano también de lo que supone este paso con el proyecto Lurraldea Gara. Bueno, para nosotros es una muy buena noticia, ¿no? Después de iniciar el proyecto Lurraldea Gara, hace ya varios años iniciamos la de Bidasoa y Xuri haciendo tecnificaciones a nivel de Euroregión, tanto con Euskadi, Navarra y Nueva Aquitania. Luego el año pasado arrancamos con este proyecto Lurraldea Gara haciendo tecnificaciones en las tres zonas, tanto en Euskadi como en Navarra y también aquí en Nueva Aquitania. Y para nosotros al final es un paso más organizar un torneo esta temporada, que ya el año pasado quisimos organizar, pero por agendas con otro torneo no pudimos venir, y en ese sentido dar este paso para nosotros es muy importante. Es un torneo que nos llevamos trabajando casi un año con Anglet Biarritz, y para nosotros ha sido muy fácil, muy sencillo, ha sido un placer poder colaborar con ellos y trabajar con ellos. Vamos de la mano en este proyecto, vamos a la una. Y para nosotros es pues eso, el inicio de un proyecto, de jugar un torneo. Esperemos que sean muchos más en un futuro. Este será el primero. Vamos a ver, los equipos que vienen son realmente importantes. Viene Limoges, viene Nîmes, viene Villiers. Son torneos muy importantes. El viernes se jugarán las semifinales entre Villiers y el Bidasoa, y el Limoges y el Nîmes. Y en ese sentido, pues esperamos que la sala Saint-Jean se quede pequeña, que se llene de público, un buen ambiente de balonmano, un ambiente festivo, que toda la juventud, sobre todo chicos y chicas jóvenes, puedan disfrutar lo máximo posible de este deporte que nos une a todos. Y para nosotros, pues hoy es un día de celebración porque es un paso más para nosotros también en el proyecto Lurraldea Gara. Vous avez parlé que c'était une terre de rugby, c'est vrai, une terre de foot aussi, et Didier Deschamps qui Bayonnais. Je dirais aussi terre de hand. Nous avons connu Bidasoa à Saint-Pé-sur-Yvette, nous avons connu à Bayonne, nous avons connu de grandes équipes françaises. C'est une façon de remettre le pain sur la planche. Oui, je trouve que le handball doit avoir sa place sur la côte basque. Nous avons un club, le club d'Anglet Biarritz est fort de ses 535 licenciés, l'un des plus gros clubs d'Aquitaine, le second plus gros club d'Aquitaine. Je pense que le handball masculin et féminin a sa place, oui, sur le territoire basque.